Siak ni Manong June, siak met ni amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa bak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami manan karuba with yours truly, Manong June Seriales. ken kanakan yu John Mark Pastor. Para iti 3 oras sa napnuan panipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sekti isam, Purpurngiit, gargarakga. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Baba enti sunata ni Ayat ken Biag. Dito ilang 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Okay, good afternoon everyone. It's another Sunday. Apo dito'y siyempre 98.5 IFM. Iti kapigsaan nga radio station tintay Cagayan Valley. With yours truly, Manong June Seriales, when Idol June Seriales, and Idol John Mark Pastor. Para iti 3 oras apo nga namnamsek. Iti kina Ilocano nga sunsunata datang harod. Ket kata kita dita daldalan abo bumianahe tata amok nga ado titundum nga kita ita daldalan alwad abo yan nagaluwad tayo amin kasamit kata kita dita unek di babalayda dita palpalengke. Please wear your face mask and of course observe social distancing as well. Tapno nakalmalata po ti pampanunod tayo amin. Ayan. I'm sure dandali na po mawas-was ita general community ano tawag tan quarantine. Ayan at sabi lang kumabo tapno makapagbiag tayo iti normal ta adagiti anak tayo lalo dagiti anak ko mailiw dan mo na po nga agbasa ngarod para iti official text line tayo para kadagiti dedication show apo. You may send it through 0917. Ako nagbag mga minati kaduak, nakaraduak sa una. 1500361. Ayan, 0917. 1500361. Or you can, apo, mabalinda kami nga siripan dito yung YouTube. Birukin nyo lang ti karuba. At nakakabili dyan nga live and no Facebook mo tapo, birukin nyo lang ti fan page ti IFM 98.5 IFM. Ayan, tapno makapag-communicate tayo. Nga rodo, umuna po nga request nga income patgan ka request ni ating kong nagsapa tatay parbangon nga timawag. Kuya, ang ating man adati ko teacher love kung ano tiket na kanong mga gani. So as early as now, may isang sunata parking ka ating ko Annabelle, ken katigiti so amin ang apo nga agayat. Tell me please, teacher love, will I find her tomorrow? Do your best, teacher love, I'll be waiting till then. Don't you know, teacher love, I can't take all the sorrows. So if you have the time, she'll be mine once again. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring
day was the fun with her walking beside me. And she said she'll be mine till the day we will die. But she left me last night, and my heart broke sadly. I was feeling so sad, and I broke down and cried. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Say you help me tonight, 'cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees, help me please, teacher love. La da 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 da, please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. 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 That's it po, our first piece entitled Teacher Love. Ngarod, kata-kiti manarimana po bubuya kata kami iti YouTube. Thank you so much. Kung na ni Clarence Mark de la Cruz, na impang aldaw idol, i-greet ko man at gijay Gorka. Nagugwapo ka natataraking nga iso da Joshua de la Cruz, Jeric de la Cruz, ken ni Job Benny. Request mo man di balay kiti agama. Thanks idol ko nana. Oh, thank you. And alo ba mo dito sa cellphone ko. Kung na pa ni Levi Gambalan na imbang aldaw ko kanyayo idol, greet ko man dananang ko ida Gambalan aken tatang ko Evaristo Gambalan, Lida Gambalan gamji mother na Dita Villa Pereda, Delfin Albano, Isabella tay anak ko nga ni Cecilia Gambalan ay ate kong anak ko kunana. Okay, miss na miss kayon siya apo ni Levi Gambalan karuba watching here in Saudi Arabia. Wow, thank you. Kung naman ni Bernie Mercado na impag aldaw yo apo pabati yung mga family abad ken Mercado family dito San Fermin. Kakuna naman ni Joseph Pachico na impag aldaw manong pagrit man amin nga taga Rang Ayan Isabela na impang aldaw kasama ken kuyang John Mar Pastor. Ingat and God bless. Oh, thank you so much Kabsat and orida kayo apo agalwad kayo met. Kung naman ni Joseph Agdarap and RJ Tambayan, naggana si pambungad nga background na makapasala. Naragsak nga aldaw, Domingo tayo amin karnubas. Kung na, okay, thank you Matt for listening, Bayaw Joseph. And ni Oliver Mingarakal, na ibang tayo amin kakapasat ko na. So that's it for our first set of greetings apo dito YouTube. This time, umakar tayo mo dito IFM page. Ayan, ikantay mo gundawe, dito malarimaan nga buy-buya mo lang katakwada. Ni Kapsat Nelly Variante Heron. Good afternoon. Kasama kin ni Kapsat Emmanuel Jancy Castañeda. Nga madi makapanaw-panaw. DJ Palayda. I-tuning na kanupay DJ Radyo da. Okay nga Rod. Ni Jack Chris Niño Ledesma Oriel. Gandang Sunday tanghali mga idol from Ilagan. Okay, good afternoon makin ka. Kaya't ko na naman ni Jonah Adsuara Tabisola Pabrua. Ako nagkatititugunagan. Hello kuya John na ating John Mark. Happy Sunday watching here from Rojas, Isabela. Oh, thank you. And then ni Mayem Corpus. Proud Ilocana here. Idol watching from Benito Soliven. Okay, that's it. Game on na pong greetings tayo. And this time, here's another piece.
for everyone while waiting for my partner. Nagdadada wati matagaput saan ay nagpait panagbalkot mo nagsakit agdardara daytoy pusok ti ut-ut na ay napukaw panunot ko agtaw-tawa-taw. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka, dito'y dala. Kaasiyan na kaasiyang punong ayat. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka, dito'y dala. Kaasiyan na kaasiyang punong ayat. Kaasiyang punong ayat. Kaasiyang punong ayat. Okay, so we're back, and please do share and like our videos. And ako, nagkatumanan iti Okay, ituloy iti bumasa kasi ito love messages. Love messages. Karaba ko na natin good PM idol, good kuman. Agijay anak ko, DJ Kabanugan, First City Vilagan. Eugenio family, ako family. Kaya DJ Reyna Mercedes family. Coronan, family Coronan, can request ko man DJ Mr. Love, kini Ilocano version ti 7 Seas. Thanks from Balicao family. Kakalkalpas abo DJ nga Sonata. Okay, meanwhile, may sapay ko na natoy Gcash advisory ko na sabay mo kayam dito. Timang ba nga may isang surat. Daway nag-text, sagur ka. I-live, i-watch mo ka no DJ Kobalong. Jai. Ito AFM? Igenti, idikin ita DJ YouTube, ano mabuya da. Anyway. YouTube? Yes. Just ito AFM ti in-share ko. Ay, okay. In-share ko kanya dati AFM. Okay. Ako na Neil Vincent Labuton. Naimbag nga malam yung Kuya June, nating JM Kablaoman, manong ko ni Manong Jude Bergonya at manang Elsie Bergonya nga at celebrate 25 years anniversary datatal ng daw. Greetings from Arnel Labuton, listening from Caviray. Okay. Caviray.
Narod. Hello, karo ba musta kay amin dita? Ingat tayo amin from Antinelli. And nauray ko pa Idol JM Pastor. Hahaha kuno ni Sir Emmanuel nga may makimiting iti Nabasa tayo kita. nabasa man. Iso wala nga nakakastata tayo cellphone ko tatay. Hindi ka kasi aware sa mga nangyayari. Amok nga something is bothering you. Naimbag kan Ate manan ampo dagi man mga pages nga text messages and naimbag kanya yo siguro ngal daw yo siguro tay. Mga idol kapakablaaw man ni akong Valdez kini Auntie Ansing nga madamang agdengdengag jay sirok timangga. Para guys jay Yellow Rose thanks mga idol. Happy Sunday po sa inyo idol from Barangay Ranyag, Burgos. Isabella from Benitez, Labuanan. And hello to Auntie Maria Peters and the Charity. Auntie Paz Domingo Rivera. wow, thank you for listening Manang Paas. Ayan. May sakadagiti Barbaro nga kayam TFD Apo from Hawaii data. Ayan. And of course ni Ryan Pilios. Yes, good afternoon from Hawaii matlang sa po. May isang newfound friend at FDD nga. I'm sure they will stay. Ayan, as long as we're here at dadalata dita. And thank you very much Ryan, the boss speakers. Okay nga Rod, kung ano naman di Cerezo. Pagrit man manong June, di pamilya dita Planas, pamilya Cerezo. Tapis Bebado, watching from Iraq. Ayan. Hi good guys, good afternoon guys. Kung ano naman ng Maria Peters watching here in YouTube. Thank you Manang. And sige pa balong. Well, hi idol pa shoutout man te anak ko Kobarde. Ni Oliver kan kastamot kilakay ko at dadya trabaho na ingat ka palagi diyan kastamot agitoy karro mi. Dito inungnungan from Olive Idol. Kanta nyo man jay si Seaweed from Olivia Hopana. And hello manong June and adding JM mangantayo from at auntie ko nagtuloy Ate Mylene Gamboa. Wow. Okay nga Rod, as part of our gift giving, apo may sakadagiti pagayam to iti nag-sponsor apo para iti name the tune from Boston, Massachusetts ni Kabsat Ronald Sipagan. So, iti first nga papugtuan taket dito ida apo IFM fan page nga pumugto. Kadagiti so amin nga agbubuhay dito IFM fan page pala nga po ti at ati karbangan na nga pumugto. Ayan, so with your name, age, address, and of course the title of the song. Dito lang apo fan page si IFM mga text line na ito pala fan page ta hamigim de jay cellphone iti IFM ngamin. So it will be useless. So ito fan page si IFM apo dito Facebook ti pagpugtuan nyo. So dito na po for 200 pesos anya ti title na Daytoy nga Sonata. Nulang kumagkorsonada ka, uray bakbaket ka nga amang. Uray kuman basta natanang ka, ay kumaaykat na labit, dinarling ka. Aming pagselselosan, kagayon ko'y kapakibyangan. Kakabagyak, kaap-apan, naglaing kan, no di kumaaykat, dinarling kan. Tagikwaen na tumet, uray saan, iturong mo iti pagayatang. Haanagmet nga agpabakit, ken kita kwartang jak tukumpet. Uray nga tanga nakabumakunang, taawan ditat pagragsakan. Simple abiyag nga adot kapagayang, day tatiin at kalikaguman. With your name, age, and address plus the title of the song, adotisin mo ba pero kurang abo, please complete. Datay ko ng abinatuan na, ay nasa anak met anak daw dawat. Idi nakita nak sinustentuan nakas anak ngem, idi pelang agduduaak. Idi kwan na maliukan, isidir mon siyang nasdaawan. Dandanin ana darling kan nagbababawi at kumatatan. Tagi ko en nagtumet uray saan, iturong mo iti pagayatang. Sa anak met nga agbabakit, ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tanga nakabumaklang,
Taawan ditat agragsakan, simple abiyag nga dut kapagayam, day tatiin na kalikaguman. Tagikwaen naktumet uray saan, iturong mo iti pagayatan. Anak met ga agbabakit, ken di takartam jak tukumpet. Uray nga tanha nakabumaknang, taawan ditat pagragsakan, simple abiyag nga adud kapagayam, day tatiin na kalikaguman. Okay, thank you so much katigiti Simbali Apo. Dagiti hangan nga ba kakit sorry. No, yung gasat dito ta. Baka damdama. Gasat yun na po. Ayan, so, Balong, please do. Sikati mangkita no mabalinda ta. Apo, kompleto pa. Talaga amat. LC, yeah. Isudan sa pa DJ Axel celebrate iti 25th wedding anniversary. Anniversary. Of course, we have a winner from Hong Kong. And apo na timot cellphone internet from Hong Kong mo lang. So, amok nga ada iti kakabagyam dito ay Philippines nga ada cellphone na isulat ti pagiregalwa mo. Sino ati ka ni LC Juvenzel Labuton Bergonia. Ayan, thank you so much for joining. And 200 pesos load courtesy of Brother Ronald Sipagan of Boston, Massachusetts. Thank you so much. Ayan. Once again, kadikiti Simbali Apo. Yes, paki PM dak no nya nga number panglodan tayo. Amo yung mati i-PM da ka? Oo, okay, sige. Okay nga rin. Pamuan no nya nga number di pangilodan. Okay, bumasat naman kadikiti text messages Apo over our official text line. Kuna na ni 8198 kabal awaman tinaimas nga pangal daw da Uncle Kinyo Apo. Hangkay tumawag kanya tam lobat at cellphone ko please. Awan pulos ti charge na. Nalipatan nga in charge. Anta kami. Nagul kata urnusin taman pa. Mading charge. Check tag basa pa lang. Sige, lalaingam. Kuna ni 8198 kablaag man tinaimas nga pangal daw da Uncle Kinyo Sonya inang saling nga nakaindayon. Mar kantay asawa na nagkablaaw JL nang gapal salamat tay Mangga nga inted da idol John kan Mark ano? Mangga. Inted mo? Mati ada na. Atakab kablaawan dati nang titi mangga. Ay. Salamat jinted na nga mangga ni kada ito siguro. Di asawa na. Karo ba kablaawan tay? Tatay ko siguro to nga napurnada ti kasar na. Gaputi lockdown ni Jong Legaspi. Iti San Pedro, San Pablo, Aurora Isabel. Tinagkablaw ni Nanay Imelda Legaspi. Awan palatig kaskasartat nga panawon. Barang ka na gito June, July, August, hingga na December mabalin siguro. Tanong makakantata nga. Makatukar. Okay, kanaman ni 6617 na yung banggal daw mo idol. Siyak gayam ni Bea Bartolome. Kaya't kuman nga patukaram jay ayat adirumbeng idol. Ngayon bagatoy uncle ko nga Kirat Abenyo idol. Ako nagmay mandata ka charger mo. Ditali. Kumantsaw ka pa binabati ko nga po pala ang mga magulang ko na sina Dani de la Cruz at ano ito Nidia siguro? India ko na naman de la Cruz from Roxanne de la Cruz Alvarez ng Cabisera 1. Yes. Alay ko nga po yung Kantang Pusong Ligaw. Eksakto ito no alternative medicine into no mabasam da ito yun. Ti kinabuntog mo nga basa. Yan aga daw. Good afternoon. Kung kunan nung to ko, sasaogan mo Good afternoon. Okay nga rod. Mano tinabasam? Opat. Ay, lima. 1, 2, 3. Ang mumilikan kasi niya. Okay. May sapay. Hi, musta? Kablaawa man ni Unyor Tupal. Nalpasatayan? Madipay. Bonging Corpus. Loe pabati man mga kapatid ko. Larry Corpus. Larry Ahu Corpus. Kataman. Nagulo. At alata ni Black. Okay, so that's it. Apo, iti mo ng
grupo iti mensahes manen ket may samang pay balong sonata man pa. That's why. Addaak ditoy, adda ka dita. Ada yunay nagbaetan ta. Jak amuno kasano ka. Lisumit nget malagip na nga ta. Nubukod mo ay siksika. Buy-buya kad letra tuta dua. Di mo kadila marik na day di barat ayat ku ken ka. Tapno si katay di unay maila. Alaem sursurat ko tain ka agbasa. Ngenu di mapnek tarik na. Agdayal ka tatumawag ka. Ururayet tatawag mo biyag ko. Tapno may katanday ta iliw mo. Bayang ngayag kas ko di I love you. Sikala malaglagip ko. And of course, may sabi nga greetings ito ko na natoy June and JM pakiyo kablao man aming kabagyak sa J Barangay Balingawan, Canton, Ilocos Sur. Greetings coming from Kabsa Charity Lianes of California. Ano man J Barang ili na J California? Porterville. Porterville. Adda ak ditoy, adda ka dita. Ada yunay nagbaetan ta. Jak amuno kasano ka. Nusumit nget malagip na nga ta. Nubukod mon tay siksika. Buy-buya kad litrato ta adwa. Di mo kadila marik na day di barat ayat ku ken ka. Tapno si katay di unay maila. Alaem sursurat ko tain ka agbasa. Ngenu di mapnek tarik na. Agdayal ka tumawag ka. Ururayet tatag mo biyag ko. Tapno may katanay ta iliw mo. Bayang nga iyep kas kuti I love you. Sikala malaglagip ko. Ururayet tatawag mo biyag ko. Tapno may katanay ta iliw mo. Bayang nga iyep kas kuti I love you. Sikala malaglagip ko. Sikala malaglagip ko. Agsubliabo, iti adda kami manan kalpasan ti subag mamanong palagip.